بری تماشاوانی هجا جکران چه تیوی ایوار باش ایوار خوش از گریستان قربان به برنامه چما ایرو دیسا ام پیش بری ونم ایرو ام چه بگیر روزه و خو چه مجارین لبردستی مهنه ام چه شروع و بکن انتخابم پیش که وان بار پار بکم جبر کو روزه ون گل کثیر و تجل لبردستی مهنه مجرا ما سرکه و کی کو مدو جانه تو بسرکرانه و چارچ وزاگان کو جالی حکومت و ت آماده کردن احتمال هی کو هاتبه آماده کردن جی لینا وارو کو نه کس نزان و امش نزانن دوی چارچ وزاگان ده چه هیه نافروکاوی که ده حوینه دوی چه بگرن نافخواه و لبنده چه وقتی وره پارلمانتوی ام بینی قاشت کن اف چند روزه و ام هول ددن نافروکاوی هول فیر بین کوکات چه ناف ده حکومت چه حاضر کریه دم پارتی چه خوازه و دوی چارچوبه زاگونی ده کی سودجی ور بگره یعنی چارچوبه زاگونی که حکومت حاضر کریه و یه دم پارتی پیشنهاد دکه که دک نافخواه دناو ده چه هبه ام هو ده میوان خوره بینی خاش بکن و بین سر اکرانه و که چارچوبه زاگون و چه وقتی به پارلمانتویا ترکیه ده همان دمیده مبیچن روشلات کردستانی جبر کلی و درش رو پشون جاردن دست بکریه دنابر آمریکا و ایران ده و انتظارن افچند روزه شرو پشون کو آگر بس هاتو براگاهندن شرو پشون جاردن گروه و جاردن دست بکر گلک ناوندن ایرانی هات بوم باران کرن جالی آمریکایی و روشا کردن لبی درا چاوی مطابقت لسر وی راوستن روشلات کرد چه دکن لهمبری به شرو پفچونی هلوست توان چاوای چاوا تف دگرن و دوی چاوا تف بگرن و هلوست که چاوا بگرن ام بچکل سر کردن روشلات راوستن هر وها دربار و مجار دجی میوانک مهبه و ام برفرهی و مجار جی بنرخینن و بین سرکرانی و لی دسپیک ام به چارچوبه زاگونا کو بروجان ام نقاش دکن ام تین سرکرانی بچک بی دسپ بکن لی سری ده بچک بس میوان خوب بکن جبرکو میوان منین قدر بلندانه پارلمانتری شرنخه یه دم پارتیه نوروز اویسال ایرو بمره و بخیر هاتن برز نوروز شب باش ناپریدم هر وها پروفسور دکتر جناب اکنجی ایرو بمره و بخیر هاتن صابر شب باش ما مصرفات ایرو بمره جاردن و بخیر هاتن سپاس بواتن اوه وی وقتی بگو دسری ده دم برنامه بکن میگم بحثا چند روزه حتی بکی بحثای بحثا چارچوبه زاگونه کید کن کوان بیشتر حکومت حاضر کریه آماده کاریا ویدی که کو بحثا چه دیگه نواروکاوی چیه کی چی گوتیه چه تیده هیه بچه بیوید خوازم بدست بکم پارلمانتری مجلس همان ده بمرایی انت خوازم چند پساج ویژه بکن جبرکو اوج عالیه کیه یعنی دم پارتیج عالیه کی مذاکره و دخوازم چارچوبه زاگونه ده هنک تشت هبن بريزنا روز أو تخوازن بودس بيبكم جباركو أم بروجان اللي خاشكن أم بروجان في مجارتي نصر إكراني اللي حاضر وان موجود في درام جواب برسن دبي تشارچوبه زاگونه ده تشتكو كتي برگوي وچي يعني چه ناف زاگونه في تشارچوبه زاگونه ده هي تشتكو اون پیشنهاد دکن چیه تشتكو جهش حکومت درباست بچنه از جاره کی هم میوانی کوچی استودیوی هم جی کسی که تماشا دکی سلاف دکن ناوروکا و زاگونه چرچوه آنجی زاگونه تایبت آنجی زاگونه شنه بینگهین دوی چی ببر از باور که منسر و وکا دام پارتی ما آنجی وکا عالین سر چارسری دخبده ناوروکا خواه سکنا خواه نیزکاتیا خواه آشتو چارسری گلک جاره داخویا کرد چقدر با آوایی که شنبر امبان مهن داوی دوی مسئله با آخوان هم دکارن بیشن دست بکا پیواجوی حتی نها حوجه داینک بنگه هکی حقوقی به پیواجوی جی پناسه بکه بناب بکه دیار بکه و پیش به کتنا انجره ببرنا پیواجوی باسته حقوقی ده بناب بکه و پناسه بکه حوجه داینک زاگونه که بنگهین هبو لبلی ابزاگونا بنگهین بنیقاش آنرا به پیشکتن ترکیه و کردستان لسر پیواجوی دمشان و حتی آتی وی دمیره و که دسپیکا مسئله چکان و چکداینه و گریدای زاگونا گی تایبت هات قال کرد یعنی هر کدام دریش بو و نداکتنا وی زاگونی نقاش نواروکا وی زاگونی هر کچو دریش بو هم دکارن بیشن با آوایی که تانکرین آوی با روبروما دولت آنجی سر سیاست مداران سر روزنامه‌گران بریبازی پای مدیا چه باکی اب نواروکا یاسای کو عمل بندینه کو یاسای کی برفره به لسر پیواجوی وکه دسپیکه به یعنی پیواجو چیه آلین وکینا روله کی چاوا دلهیزن مکانیزم کی چاوا و پیواجوی ریود به
xalên wê yên sereke ku bêkirin çine ve kî bicih bîne ve çawa bicih bîne yani ji bo ku vê çerçeveyê diyar bike yasayekî pêvajoya hewce li nîqaşê ku niha ser medya civakî ser televizyonan êgo bi devê wa an jî nehatî înkar kirin de naveroka ew dixwazin nîqaş bikin tenê li ser mesela çekdanînê Belê. tenê li ser mesela gerîlayên ku piştî çekên xwe vegerin wê rewşekî çawa asta hukukê de asta siyasetê de asta tevlîbûna jiyanê de wê rewşekî çawa derbikeve bi wê ve sînordar digirin dest û nîqaş dikin heta niha ku îro jî heftiya borî jî wê kengê bi çawa bi nîqaşê ku tê kirin ne tiştekî nû yaz naxwazim dubare bikim lê heta vê saetê jî em dikarin bêjin taslaqekî fermî ji heyeta me re hatî parvekirin an jî li parlamentoyê an jî ji hatî parvekirin heta van saeta jî bi asta fermî de tune ye. Di wê zagona ku vegoy hin kulîs hene hin tiştên bergoy me hin di medya civakî de tên parvekirin hin tişt ji wan yek jî dibêje zagona poşmaniyê di vê pêşnûmeyê de wê hebe dibêjin gelek aliyên ku vê tiştê dinivîsînin aliyê piçek û nêzê hikûmetê be zagona poşmanî îhtimal heye ku di vê pêşnûmeya çarçove zagonê de hebe û bê ferskirin li hember kesê ku vedigerin. Navê wê ne zagona pişmaniyê ye ama li naveroka wê de rêbaza ku dixwazin bişixulînin wê tiştê tînî bîran û ku zagonê ji beriya niha li Tirkiyeyê de derketî bi wa vegirêdayî tê bîran mirû ji ber ku dibêje kesê ku vegere yani piştî çekşewitandinê wê were wê li ser tevlîbûna xwe li ser daketina xwe li ser çekdanîna xwe wê hinek agahî parve bike û li ser va agahiya de wê nirxandinekî birêya lijneyekî bêkirin ev çi qas wê taslaqê de rasterast hebe nebe ez nizanim lê weke rêbaz ji ber ku vê tiştê weke yasayên poşmaniyê ku demên borî de derketî kêm zêde weke hevin welê tê penasekirin an rasterast navê wê weke zagona ku poşmantî tê navkirin zêdetir naverok û rêbaza wê heman encamê jê de derxistin ku ev ne li gorî sekna ku nîqaşê ku em nihatê kirin de cihê xwe digire ne jî demên borî zagonên ku hatî derxistin de armanca derketina wa serî lêdanên ku hatî kirin û encama va yasaya de ku derketî diyar e ku ev tu rasterast ji bo pêvajiyê jî ji bo dewletê jî wê feydeyek an jî encamekî erênî nede. Ez vegerim birêz jê nav wê belê kerem. برێز و سەل ناوە jî anî ziman we got ku heta niha bawakî fermî di derbarê vê çarçoveya zagonî de hîne tiştekî ji me re yanî natiye ragihandin û haya rêya giştî jî pirjêtine lê di çapemeniya alîgirê desthilatê de pir zêde tê nîqaş kirin yanî mimkin e ku ev ji bo hînkirina civakê ya jî em bêjin bertek û ewa civakê bipîvin yanî hinek civakê hîn bikin mimkin e ku rêbazekî wisa biceribînin. Mümkün e Armanca va tişta çi ye yani ihtimal ku Armanca ku wê jî ev be wê naverokek wisa bînin û dixwazin nîqaşa hem ya kesên siyasetmedar roşenbîr êgo xwe bi ser navê gelê Kurd û bi nav dike ser refleksa wa binirx bibînin hem jî li ser civakê wê bandorekî çawe bike bibînî ne senê ser çapemeniyê li herêma de li navçeyan de navenda de li partiyên wa li partiyên dîtir li nava civakê de çawa te nîqaş kirin dixwazin vê bibînin li alîkê ve dixwazin tiştekî cudatir jî rasterast bi xwe bibînin wê bi vê naveroka de gava xwe pêşretir wê çawe bikare bibavêje çiqas rasterast wa bi xwe ye ji ber ku heta niha bi zimanekî fermî înkarkirina ve agahiya jî tune ye yani bi asta danûstandinên heyetên me de ku hevalên me ku li ser vê agahiyê didin ku îro jî berdevka wekîla Komeya Meclisê Gülistan Kılıçkoçî ji daxuyaniye da vê naverokê de tişte ku rasterast em dixwazin em dibêjin em parve dikin cuda ye lê tiştê ku li ser vê nîqaşê tê nekirin cuda ye ha wê ihtimal yani em nabêjin wê yasayê de li ser mesela piştî danînê şûnda gerîlayê ku vegerin wê rewşa wê hukukî wê hebe elbet hebe wê rewşa wê siyasî wê çi rewşê de bi wê hebe wê darizandin bibe nebe çi şeklî be elbet wê yasayê de hebe ama heyîniya wê
نه ای واتای کوری بازا کو تینی قاش کردن و ورا قبول کردن یعنی چطور گو ام پیش میارد کن کو ام لمیناک دنیای کو لگوری خواه ناف هفددن و تشتكي انجام كي جدار تخن كن نقاش كو او دكن جد ناگرن ارمانش خراكرن به ارمانش برتك برخستن به ارمانش دیتنا نرین و رفلکسا جواکی و سیاستی به چی بلا به ام نقاش بو به پیواجی کو بردوامی و باندوره کی ارینی باندوره کی باش ناکن برز وصال جاني زمان شو خمري فيت شتي ببير بخستا دم بارتي دبيجه تشتي كو ام تفكر جدايه شو تلا هات مول ايرو دو كومتشينا بارتي خو دبي تشتاني زمان دبيجه از ام جدا تفكرن حكومه جدا تفكرن نقطه كو لنا جدايه ل مذاكره فكريه جو ما قناه ما مذاكره فكريه وجبو ortak yani hep pariyek derbike ve riyame vekriye em dikarin nikaş bike betişte dibêje yani aslında vetişte kom hafta bori emani zaman me nikaş kirme goya dem parti tiştekedin dibêje hükümet tiştekedin dibêje diyare ku de peşrume de eftişte xuya dike u derkebe ve leden parti riya xu vekri de dibêje riyame vekri jbo müzakere em hazırın eğer ev müzakere ku tülay hatim olur bahsa vedike pekne ve deme işe be brezina سلاو رزی خو پیشکشی تماشاوان اندکم جبرئیس پارلمانتری ما استاد جیب خیراتنا واندکم پارلمانتری ما تشت راست کد حقیقت جی وی عالی ده بردوام دکه دورده چند عالی وی پیواژه انسان هنن و مکانیزم هنن یک جی برز اجالانه وی پیواژه به اراده دست بیکر و به توهیا ملت جی به دستور توهیا ملت و تمثیل ملت دست به پیواژه آشتیه کر آدو دا ریا سیاست و دیپلماسی جی دم پارتی به گشتی خو به پارلمانتری خو به گروه خو پارلمانتوی ریا دیپلماسی و سیاستی تجاری خود برناکن و تکلیه خو آخافتن خو هفدیتن خو بردوام دکن آسیاجی رای گشتیه قناعت ملت پشگرتی ملت دستور ملت انجالی پیواژوی ده هاتیجی لبله اگر مثلا لهولی هبه جبو برسفک وی پرسکری که هبو به برسف به دان و بداوی به گرک ایراداک مزن عالی دستلاتاریه ده هبه و جروجا یکمین ده حتی ایروجی به صمیمیتی او به گوری گاوی دولتی جی وان گاوی پیواژوی باویجه ما چی دی حتی ایرو مدی که هلوشاندنا پکه که نه هاتنا آشتیه او نقطاک دسپیکیه او نشانه که جبوکی ریدانا صمیمیتیه جالی کرداده، جالی سیاستی کرداده، جالی رقصنی کرداده، جالی کمی کردانده، اراده براستی بسامیمی در کتی هولی و گوتن ام آشتیت خوازن و هر گاوی آشتیه جی هاتی آویتن لبله امیرو زانن تشتی لازم اوه جبو دبین یا پارتیا دمی پارلمانتری وی دبین تشتی فرمی هنک جبو زاگون و قانونا خبات هنن ریا دیپلماسی وکری لبله ام نزانن چیه به برمه چیه پیشنیار ببین ام نزانن کا چرچوای چیه تشتک دهرکه لبله ام نزان چه دهرکه انجام آویدی جی ام نزانن تخمینه که بکن کاوی چر ببین ویا ورخویا کی پیواژویک نه پیواژویک ام بیژن پروفسیونلیه یا پیواژویک دلگشیه به پیواژه خواستکیه پیواژویک سیاستا نافخویه و چند رو بری هنگ ج ایرلندای ج اسپانیای هنگ پسپور هاتبون قالا چاره سریا ولاتی خو ملتی خو کربون وانتشتانا سیستم های بلیه پروسیدور های پروسس های بلیه بلی ورخویا دکی حکومت و پروسس ها گوری دلی خو گوری خواستکی خو گوری برجوندی خو گوری گاوی خو سیاستی بردوام دکن نیت وانا به پاخجی زلالیج عالی آشتیاک مزن و یکیتیاک ملت و سیاستک دموکراتیک و یکیتیا ولات جوی عالی ده ام بیژن اندیشه وانتونن برحتی سیاست خودکن
Devir de tiştene zelali çiye? Tiştek wisa dibe gelo destpêkiran pêvajoyê rewşa rojhilatan avê cuda bû niha cuda ye. Hinek tişt hinek kevir cî hro rûniştin. Evet. Hinek gav hata avêtin hem li Sûriyê hem li Iraqê hem li Îranê. Yani tiştê bûyer di qewmên di wî demê de pevçûneke gur hebû. Lê niha piçeke sekin ihtimal heye ku hikûmet ji vê Sûdiyê werdigire û ji ber vê gavnavêj û hewl bide. Heftene berê axaftina me mago çi mago hikûmet siyasetek di rojhilatan avîn de siyasetek qirêj dike çiye? Li bende encamê Sûriyeyê statîka Sûriye sabit bibe tekmîl bibe û bê qebûl kirin adu da şerê Îranê. Şerê Îranê hinkî sekinandî xuya kir sekinî Türkiye jî dewlet jî gav avêtin lê belê îro şerê Îranê dîse fireh bûye dîse destpêkiriye. Ew jî wê texmîna min de wê gavê xwe wê giran bikin. Destpêkê de gerek statûya Birêz Öcalan belî bibe. Yani bê statûya xwediyê müzakereyê, xwediyê aşîtiyê, xwediyê destpêka vê pêvajoya statûya wî ne belî be. Tu zaten tu nikare xala çerçevak teknîkî, bi aqilî û hevparî tu nikare xala çerçevak wanî bikin. Belê. Gorî min jî gorî pekeke hilbija pekeke xufese kiriye gavê xwe avêtine gav desthilatdara de ye di vê çerçeva de jî yek emîn statû gerek amade bibe statû gerek diyar bibe adu da jî çerçeve ev çerçeve bi kêre müzakere bikin çerçeve jî Birêz Öcalan xwediyê dawê ye li İmraliyê ye her daim karê pêre bibîn li belê wer xuya ye dîtina parlamentera dîtina avukata diyetina sekreteriya wî û hevdû dîtinî û xebatê wî jî hatî birandin. Eşxor wî mijarê. Ev çerçeva jî yani tu Suûda min pir jê tune yani. Birêzir Fatronê dibêjin pêncî roje hevdîtina heyeta İmraliyê û Öcalan hatiye rawestandin tu hevdîtin çê nebûye. Herî dawî dibêje 27 Gulanê ez borim nexelet bim. 24 Gulanê. Çarşovek hatiye pêşniyar kirin ji alî Öcalan ve pêşkeş hikûmetê hatiye kirin. Ji wê rojê vir ve tu hevdîtin çê nebûye. Ev çênebûna hevdîtinê tê çi wa tê biya we? Bele yani berî ku ez berse bidim pirsa ve îro çardê Gulanê çardê tîrmehê û roja em bêjin çil û çaremîn salvegera rojiya mirinê ya mezin e dema ku li hemberî nirx û rûmetên gelê Kurd berpêbûnekî mezin înkarek mezin li hemberî girtiyan hat destpêkirin pêşengên mîna Hayrî Durmuş, Kemal Pîr, Alî Çîçek û Akif Yilmaz di çardê tîrma 1980 di doyan de dest bi çalakiyekê mezin kirin û ew çalakî îro salvegera wî ye bi vê münasebeta sedema salvegerê em wan bibîrtînin. Niha di derbarê vê pêvajoyê de jî gava ku em xala em bêjin vê têkiliya ku niha hatiye qutkirin bi Birêz Öcalan re herî dawî di 24 Gulanê de hevdîtin hate kirin û em bêjin wê pêncî roje hevdîtin nehatiye kirin. Lê em dizanin hem beriya wê hevdîtinê û hem jî piştî wê hevdîtinê ji xwe hatibû ragihandin ew agahî hatibû ku Birêz Öcalan pêşnûmeyekê pêşkêşî dewletê kiriye. Lê vegera dewletê bersiva aliyê dewletê çi bû? Ew ya ji alî Raya Giştî ve jî nayê zanin, ji alî Partiya Demê ve jî nayê zanin, niha Birêz Uysal jî guhdariya me dike. Herkes pirsê ji hev dike dibêje gelo çi bû? A giring ev e em viya dibêjin pêwîst e eger ku pêvajoyek tê birêvebirin ji Raya Giştî re vekirî be a herî giring jî ji aliyan re vekirî be alî dikaribin nêrîn û nirxandinê xwe şîroveyên xwe ya jî nerazîbûnê xwe li hemberî vê pêşnûmeya ku tê kirin ya jî erêkirina xwe ya jî pêşniyazê xwe lê zêdekirinê divê bûyî ew ê were meşandin. Niha gava din min pirsek ji Birêz Newroz Uysal kir ew jî ev bû ji ber ku em êdî bi salan e parlamenterên meclî siyaseta Kurd jî desthilata AKP
و هفکاریا AKP و MHP باش ناست که بلوره بیرامه ده سال باری ده جبوی که امبیجن برتکا گل رفلکسین گل بپیون گلک تشت هاتن کرن بلوره بیرامه گوا که اکادمیسیانن که جبوی آشتی امضای خواهیتن بری امبیجن وکی گف خارن گفت که امید درباره وان ده دوز وکن اما ویا به حساب نهیلن لبله آرمانج پیواندنا و رفلکس جواکه بو پشتی وی دیسا دما که درخستن کسی که که انجی جکار دور خستن یا جی ام بیشن کاریوان بطال کردن دوی داره داشت دیسا دمکی اصلا پیوک آوت ارته سر حکومت اردوان لی پشتی که دیت جواکه دنگ نایه وان و پلان خست دوره نها قناعتا من دیتنا من به امبیجن احتمالک پرمازن اوه که دما که وانا دن نقاش کرن به چاپمنیا آلی گر یا جی به گوتنا گشتیت دبیجن چاپمنیا حوز گاوا که پید دن نقاش کرن آرمانج هنک جی پیواندنا جبوی که هم رفلکس هم جی برتک انجوا که بپیون که جواک چه دبیجه اولگوری ویجی اگر دنگک بلند دنگک اترازک مزن جواکه در نکه و گاوه دبکو اوانا تشتی کواتیه گوتن تشتی که امویه سپکولاسیون بجی پر اصاب امبیجن چاوکانیه که ویا راستخیل تنه بجی امویه جخواه نای قبول کرن اگر که پیواجو یک بردوام دکه اگر ام دبیجن ام روپلکی نو وکن ام دنابرا گلان دا امبیجن و دریه خشکو براتیه وکن قوی بکن بهز بکن و جنها پیوا امیجیانه کی وکه به هفته بشین پیوسته ادی کسی که به پیوان جداکاری نکه و کاتگوریزه نبه وان سوج و سوجداریانجی و اگر که لحظه کرنه که به بگشتی ببه برز نوروز و سرش خود بیواری داره نرخانه خود سانک حکومت برز نوروز بچکه به پولیتیکای اولیه نزد پیواجوی دبی یعنی تشتی کوچبر کوت حتی نها د چاپمنی د تدیتن خویاکرین آخافتنی کوته زمان و دبیجین یا بهتر کردن ترکیه سانکی و پولیتیکای اولیه تنی به آلمانجا پولیتیکای اولیه نزد پیواجوی دبی لیتشتی کو آلیان کردی تینه زمان جدایه دبی پیواجوی دی یعنی هدف کردن پیواجوی جدایه آلی حکومت کوتشتی تینه جداتره و چوا بنگل هف ده همان دم گویا نزدیک 5 روزه هدیت پکناتی کس نشویه گراوا ایمرالیه هدیت پکناتیه هر وها لبنده دناوی هفته ده هدیتنک پک به آنها از خواستم ویژه پرسند سریدا هر وها هیتا ایمرالیه و به افکان الله رجی هدیتن بکره سبب مجلس گرتیه پارلمانتو گرتیه جبر کو بتانه رسمیه و چه وقت ده هدیتن پک به از پرسا یکم دست بکم برز رونی جگوت اگر که دولت لسر رفلکس و نبض گله و سیاست بفکره از باورد کم افچار میتینگ من کو مپیک آنین مرسی استانبول وان و آمده گلی ما لسر روشا محطبیتا ربری گلی کرشی لسر داقازن خواه سیاسی و یاسای جیج برکو نتنوی داره آزادی لسر بندواریا حوجداینا پیواجی و داخوازی واجی دا کتن پیش پیامه کل سر ویجی گله کاتا داین کو گل لسر و نزیکاتیا خو از باور دکم باوایی که بکری رای گشتیا ترکیه راجی سیاست ترکیه راجی دا پر زحمته يعني نزیکاتیه کو عمله دمینن و مسئله با صدیرو کی لسر حقیقتا جواکی لسر راستیا گله کرد لسر راستیا ترکیه بخواد يعني سر کومارا ترکیه آواکریناوی بخواه ام بناب دکن وکم مسئله کی حقوقی وکم مسئله کی سیاسی وکم مسئله کی ناف دولتی و ام جعولهیه تمامی دور ناخن اره اما ام تمامی وک مسئله کی عولهیجی نکارن دست بگیرن مسئله چاره سریا کرد
همو نزیکاتیه من و لهمبری و آستی ده صدای صد وقت هر به جوخانه ممکنه و جدابین البته هبه یعنی و کی جان قاف الپیشات کی جانه به کی جان گرینگتره کی جان دمیده پیک وره نه تنه آلین وین محتبه و مسائل جبلی وان سیاست دیتر جب سازیا سیویل جواب بخواه آنج سازین حقوق او نزیکاتی و شیروکرنا و راپورین و لسر و نرخاندن و گله کی باندور لسر آلین همو آلین ماسای کتی کرن مرکی راست راست همان دمیده او باندور نیدیتن لالبت باندور اکیده که کو مسئله جهر دو آلیا ده دریخه راستیا به مسئله چیه yani nijber kul minaken dünyaya da jibu saçı buna. Gava kuam şekle ki çava ki rut lemezinin devlet mesele tamamen mesele çekebe giriydi de ve mesele ki avlehi binavdıke o liserve tevdigere em ve mesele ki siyasi ucubaki mesele ki diroke binavdıken devlet ve dem konjonktürel yani demek ki kinde lisar roşarışlata navi şarek ve heyi penasadike ve stratejiye ki mayinde nabine lejibu me mesela çareseri ve aşti stratejiye ki mayindeye yani jibu peşketin o encam girtin avide her du lefatın nikaşkirin lisar masayı deji kiryare de fiili deji kirin avide zahmeti hani ku haqaz da rast nizin ki ku ve zahmeti her mazından باندور آبی بکن نزیکاتیا دولت آنج نزیکاتیا AKP بخواه جبر کو بیاسات چه به کنگه وره و نابرو چه به لسر به نقاش جبر کو پیش بکوه دوید تشتکی شنبر پیشنمه کی شنبر وره دیار کرن ربری گلی کل گلی جارا لسر بانر خاندنه خواه پار بکر من لسر به خپاتی خواه کرن راسته مجار جارا جرای گشتی رجی هنک خال پار بکرن کنفرانس آدم منی قاش کرد رپورتاج آدم مراست راست بکر لبلی اگو لسر به نخشره کی بکری نل لسر دستی و دولت بخواه جبر کو یه باندور بکه جدایه امجی سر روشا کردستانی البت باندور سر پیواجی آمده که روشا روجاوا شاری کل ایران ده قومه تکلیه کل دولت عجبا حکومت yani demek ki پیواجو دست بک روشا که دنه بود روشلا تنابین نها جبركو صالك زيادة خلاص بويا جي بيستو حتى الصبات حتى نها لغور في غافنا فيجا جراند غرا احتمال هي جبركو روجوات شكل انت قومه لايراني العراقي تشتكو تقومه دشوبين لغور تافذكر يعني احتمال هي بفيرنجي به باندولا به هي امشوان شيروفا دكن امشي لغوري و نقاش قانون دكن الاستراتيجيه ما ماينده لبلي دولت جبركو في مسألة ده وكسر روشاكو هيدا گوهرتنا خواهی گوری و چه دکه جبر و نقاش راست آنجی درش کرنا و درد که بپیش اگر کش دولت ترکیه را بقده yani لسر مسئله نچاره سکرنا و آن سر انکارا کرنا لسر کرده دا بردوام کرن باسا سیاسی عبوری پولیتیک شرک و هیده جیره بقده با بلکه به امنها آسکی جداتر در من بکاره با ام باخوون جبر کو استراتژیا کو ته دیار کرنده و ام جبلیمه کسی کو لسر اصلا چاره سریه دخوازن جبو ترکیه کی دموکراتیک دخوازن نسر و راستیه به حقیقت ببینه جبر و تبلیغونه پارتیین دی گرینگن جبر و جواب بنا کو ام دبیجن آشتیل نام جواب که دوباره نقاش کرین گرینگن خود درکتنا پیواجو هاو قز گرینجی دولت استراتژی خود سر چه دکن هنتش تنكست نفسين دبيجر وهبديتن دست بكن يعني AKP ودست بهبديتنا بك مؤلفات رد درباري بچارچوبه زاگونه ده احتمال هي کو هبديتن بيك بين نوي هفته بده مدرس بکر اگر کو اوجی پیشنمای خو پار و بکن البته به پارتیه دیترجی بگرن او جوار دانستاندنه بکن لبلن هر روزی کی دیار دمکی دیار به دست من از بکاربم بریا و پار و بکم تنه اری و چهارشنبه هفته چی ببر و هفته ده پیشنما راست وره داین آنی و تنه سر نقاش وره کرن راست آموزان نه تنه راسته از نتنج بو خواه بچته زحمت جبو جواکی جبو کسی که سر نقاش تکن زحمت دبینه جبو مش روشه که گله که دوماندن آمیده تانگاسی و زحمتی لخوا دگرش برکو اب مثلا گاوا کو بی شکلی به
وەکە یەکعالی گاوا کو بمەشە ئیرادە ژی باوەری ژی نیقاشی کو هەری ژی دوور تێخستن ئیروژ ئەم لە مەجلیسێ بوون نیقاشین بۆ لە قوڕڵە ینی نیژنای گشتی داهاتی کردن دەژی وی دەژی هەنێک نیقاشن جودا دەرکەت و کوسەر هاتە ئاخافتن ئەم مەسەلە دبێ گاوا کو پێشنومە وەرە ژی خۆی وەرە نیقاشکردن وەرە گوهراندن تەمام ڕاستە وێ چقاز وەرە گوهراندن ناڤەروک چ دەهە بێ ڕاستە ئەمە دەماوەی ژی هاتناوی جی ڕێباز دەم و هاتناوی جی لەسەر نزیکاتیا پێواژویە دا gelekî bandor dike û em dixwazin li ser vê hinek nîqaş han were girtin yan pêşewa were vekirin. Belê kerem bêjina. Birêz Uysal di vê çerçeva pêşnûma diyarî meclîsê bibe dikare sê xala bêjî ki van xalana tune bin erêniya me ya nerîna me ya erênî di vê alê çerçevê de wê tune bin û em qebûl nakin. Sê xala tu kare ji mir bêj hûn karin zehmet nebin ji kerema xwe re. Pirsekî zehmet e bi awayekî ser Komîsyona me Hukûqê Ansana ve Dem Partiyê rasterast tiştekî wisa girêdaniya nikarin bêjim lê weke şexsî weke pêvajiyê de nîqaşê ku me dikin ku heqîqeta derketî pêştir divê roşa ser müzekerevanê meseleyê û rêberê gelê Kurd dibe statûya wê roşa wê teqesê pêvajî yani vê yasayê de were binavkirin ku were dîtin. Yek em bêj Duyem ya yek. li ser meseleya ev ya yekemin teqas dibe ev hebe ya duyem wê naveruka wê mesele ne tenê ser mesela çeka û ser mesela gerîlayên tenê resînûrdar bibe. Divê rasterast siyaseta Kurd em bêjin tepûşîna ku ser meseleya çand ziman siyaset çi be hatibe kirin li ser wa jî kriminalizasyona ku hey rabe li ser girtîgeha li ser kesên ku ji derve li ser wa jî bandor bike divê yasekî wisa be ev du yemîn em dikarin bibêjin dîsa li ser kategorîzekirina ku tê kirin li gorî em bêjin sûç be li gorî dem be li gorî cih be li gorî pozisyon be ev kategorîzekirin jî li gorî me bi rihê ya zagonê de jî cih nagire bi nîzîkatiya wê jî rast nagire û car dîsa çawa em dixwazin statûya rêberê gelê Kurd diyar be bê yasayê de divê li asla dewletê de jî muhattab û mexanîzma çi be divê were diyar kirin em dikarin bêjin ev zelalî divê vê yasayê de teqes hebin. Her wat tule hatîme olur jî hevseroka Dem Partiyê di komjivîna partiya xwe de migoya îro axivê wî jî çar xalan pêşkeş kir di axaftina xwe de dibe ev çar xal teqez ev pêşnûmeyê de hebe. Van çar xalan ya sereke divê vê pêşnûmeyê de ev zagon ji bo her kesê derbastar be her kesê bigire nav xwe û dibe deriya aştiyê ji her kesê re vekirî be nabe ku ji bo hineke derbastar be hinek jî neke nav vê pêşnûmeyê dibe ev nabe ji bo her kesê divê deriya aştiyê vekirî be ya yekem ev e ya duyem jî dibêje ev hişmendiya Qayyûmê divê bi dayî bibe û biryanên ahîmê bê bi cih kirin ya duyem bi nav dikeve ya siya em jî dibêje divê riya siyaseta demokratîk bê vekirin û astengiyên pêşiya siyasetê divê bê rakirin ya siyem ev jî bi nav dike ya çarem jî dibêje divê teqez ev jî hebe şert û mercên Abdullah Öcalan divê bê ser re rast kirin û divê rêbê vekirin ku bawayekî azad pêwendiyê bi her kesê re deyne ya çar xalan tule hatîmoları teqez dike divê di pêşnûmeyê de hebe lê eger hebe tune beka em nizanin ji ber ku birêz Uysal jî dibêje nîqaşê me berdewam dike tiştê ku em dixwazin cuda ye tiştê ku hikûmet kulîsan de bilêv dike cuda ye. Ku nebe nabe em qebûl nakin yani. Van Yani Tülay hatîmoları dibêje van çar xalan divê eger hebe em nizanin eger van xala tune bê qebûl nekin ango nîqaş bikin birêz Uysal baştir zin ez biwerim. Ez karim tişkî bêjim di wir de. Yani nîqaş damostandin lefatin her tim rêbaza me ya yekemîn e weke hewcedayînên vê pêvajiyê gelekî xalên cuda hene lê weke naveroka yasayê de tiştê ku em dixwazin hemû mesele bi carekî de çareser nabe lê weke destpêk çawa bi esas be wê berdewamiya wê jî weqas bi rêyekî rast esas be ji ber wê gelekî giring e. Yani sekna çeka hilbijartina hilweşandina çekdariyê nayê mana aşîtî ava bûyî qediyayê veya destpêkeke destpêk ji bo çi ji bo niyeta erênî û samîmiyetê ye û bingeha pêvajoyê
بنگاه پیواژه مرحله مرحله یک جه دسپیک آدو دا مذاکره آسیاجی دموکراتیک انتگراسیون دموکراسی امیرو مهین خالا یکمین دنه خالا یکمین چیه چک هاتن دانین ایده گرک ev çar xalana çerçevede xuyab ki. بله Diraya geçti de jî ev ya xwestin heye. Yek jî em bêjin statüya Brezyo Celan zelal bibe o xebatê wî o ekîba wî sistema wî karibe bi rehetî şert û mercî fire bibe bixebite. Adu da girtiye siyasetê bê şert û merc. Em bêjin viya ketiye falan çalekê viya neketî viya çegirtî hemî kî be gerek ji hefs û zindanê bi derkevin asisiya xwedî ev çekdariyên li serê çiya karibe vegerin çara kesekî ji bo vê mesela siyasiyê welatê xwe terk kirine çûnin biyanî bunun mültecî an jî dervê welat jîn ew jî gerek vegerin a çara siyaseta li ser bandora siyaseta li ser herêmê bê rakirin ev jî qayîm û o zordestiya li ser rêxistinê siyasetê vana nebin zaten tu nikar dest pê müzakerê bikî müzakere tê çi bêje wê dema müzakere jî dest pê kir Niha müzakereye yan diyalog edin abi her daliyende. ne diyalog bine müzakere hîn dest pê nekirî vê ya prosesê pêvajoyeke hîn derbasî müzakerê nebî birêz wekîlê me got ji bo nasnamê û ji bo zimanê dayîkê û perwerdehiya wê jî ew jî müzakerê de bên holê û bê Lê aliyên axaftin AK Parti dibêjin müzakere tune em müzakere nakin. ya ew kare her navî ji xwe bêj lê îro em ana bêjin wa di çerçevê de zimanê Kurdî tune yê û nasnama me tê tune yê ev çerçeva red înkarê û îxanetê vê heqsiziyek mezin tu pêvajoyê de di destpêkê de yekemîn devan tiştana naypeyvandin piştî çekdarî sekinîn û çerçeve belî bû xwediyê müzakerê statû belî bû di müzakerê de merêja bêjin ka perwerdehiya milletê bi çi şeklî bin nasnameyê bi çi şeklî bin rexistina herêmê siyaset de û dîzayna wê bi çi şeklî bin ew ê bê axaftin lê me lê îro tiştê ê ne nabe kesî nabe yek statûya serokê müzakerê baş müzakere jî dibêjin adu da siyasiye girtiye siyasetê biberdan ve a en mühim jî li çiya heçê çûne çiya çek destê wan dene wana werin û beşdarî siyasetan herêmê bibin beşdarbûn jî ne tenê bes e bê tehdîda dadgehiyê û bê navê terorê û wek şûrê demokrat serê wan bin her an her daim her dem karibin tehdîdek mezin hebin û pêşarojê de hefs bibin an jî di nû de dad bibin ev tehlûka jî ev bandora jî gerek rabe min dilekî rehetî tevayê siyasetê beşdarî siyasetê bibin eger aşîtiyak mayînde aşîtiyak rûmet aşîtiyak demokratîk û wekhevî em bixwazin sistem belî ye sistem belî ye hewce nakin mere ji nû de em dünyayê naykeşif kirin tişkî prosesek li dünyayê bi çi awî çêbûyî lana çêbûye em çitawê em çitawê bilind nakin em darawî bilind nakin em nabêjin Kurd jî nabêjin ana zimanê dayîkê û perwerdehiyê di vê asta de hewce nake ew kê gav tê axaftin di müzakerê tê axaftin ve lebelê wek te negota bêjin navê diyalog na hevdîtinin merhebayê silav û rêzin nav çi lê dikin bira lêk nê destpêkê de wexta tu tişkî bi nav neke wê demê her nav dikare mere li gorî wê bibînin nav biserdin belê îro Kurd ji vê erdivê çi dibe li hevkirina Kurd û Tirkaya pêvajoyê de aşîtiyê de heye û çareseriyak heye û encama wê de jî ciwakiyak û dewletek demokratîk heye em bi vî çavê dinarxîn û dilê dinarine. Tiştek dijî dixwazim ji birêz Ûsal pirsim ji ber ku îro bi rojnameyekê de xwend her çend kulîs bi dijî dixwazim ser vê nêrînê bigirim rojnameya Tirkiye
ku nêzî hikûmetê ji de heman demê de car caran xulîsan dinivîsine derbarê hin tiştan de. Vê carê jî li ser çarşoveya yasayê hineke kulîs nivisandiye. Dibê nûçeya xwe de Rojnameya Tirkiye dibêje ev zagonan ku derbikeve tenê wê endamên rêxistinê ji bo wan kesên ku ji endamtiya rêxistin ceza girtine tenê ji bo wan wê derbastar be wê bikin navxwe. Her wiha kesê di girtîgehê de ne bi salan e emrê xwe di girtîgehê derbas kirine wê ji bo wan derbastar nebe vê em tiştê dibêjin ya ji bo kesê diasporayê kesên li derve kesên ku ji derve ve gerin welat divê ev zagon wê ji bo wan ne derbastar be yani tenê kesên ku ji endamtiya rêxistin ceza girtine di girtîgehê de ne wê van kesan bi şerta kontrola edlî ji vê zagonê faydayê bibînin. İhtimal heye ku bi vî rengî bez xwazin pirs. Niha yani ser ihtimalen baxwe de min gelek tişta serbezê de bike ne tenê vê tenê. Bak ev rojname piçek nêzî hikûmetê ya xulîsê ku digirin neke tije yani her çiqas xulîs bijî ere. Yani dixwarin rasterast makam gotin mînake bezê de bikin ew her ku dixwazin tang bikin. Em jî her ku dixwazin berfireh û zêdetir bandûr bikin. Lê dixwazin mesela bingeha vê zagonê de bandûrekî gelekî mezin heye ku ev bandûr bibe sebeb ku hinek mesele dirêj jî bibe. Çi ye ev bandûr? Niha PKK xwe kiriye, çekê xwe şewitandiye ji Bakurê Kurdistanê ve kişiya rast e. Lê belê hêja ji li Tirkiyeyê de bi asta fermî lîsteya weka saziyekê şêweke rêxistinekê bi nava hevokê de dibêjin teror tê binavkirin. Li Konseya Avrupayê de jî li gelek welat û pergalên heyî de jî lîsteyan terorê de cihê xwe digire. Eger ku ev zagon derkeve dewlet ne çare ku li ser meseleya binavkirina vê de guhertinekê çê bike. Bi destê Lîjneya Ewlehiya Bilind jî be, bi destê Serokkomara Tirkiyeyê jî be, divê ev lîste were guherandin. Gava ku nîzîkatiya vê lîstê li Tirkiyeyê de guheran, wê li bandûra xwe konseyê jî li bandûra xwe lîsteyên cîhanê jî bike. Çiqa rasterast sadê sed bandûr neke jî wê hevdû ve girêdayî ye. Dewlet niha nixwaze rêxistina PKK an jî tevgera azadiyê bi pêşîvekirinekî wisa re ji roh rû bibîne bi asta cîhanê de. Ev xalekî baş Ji bo ku ev li hinek em bêjin bingeha wê de jî cihê xwe digire. Yani bandûr dike çima zagon dirêj dibe, wê naveroka wê çi be, çi nabe. Ew dixwaze hê jî ji bo ku vê lîstê de wê weke derxistinê çê bike, hê jî dixwaze dirêj bike. Lê heta ku vê lîsteyê de nîzîkatiya nîqaşên ku Tirkiyeyê de jî têkirin teng dibe, wê li dinyayê de jî em bêjin nîzîkatiyekî cuda derbikeve. Tişta ku niha tê xwestin piştî vê zagonê wê ev guhertinek çawa bibe. Ev jî em bêjin damostandina siyasetê de bandûran dirêjkirina dewletê dike. Zor zor spas Birêz Newrozxan ji bo nirxandinê we hêja ku we dem veqetan spas mala we ava. Ez spas dikim şev baş gelî sağ olun. Parlamentera demê ya Şirnexê Newroz Uysal Mera bû dibêje ji bo ji lîsteya terorê derbin nekeve hikûmet hêdîgav da veje û tevgerên berbiçav tuneye. İhtimale bi vî rengî be. Yani ya Yani ji ber ku ev xala ku Newroz Uysal balkişan ser xalekê giring e bi rastî ji heta name tiştek wisa me nebîstî bû. İhtimale tiştek yani bi dema rengî ku be. de alî em bêjin bi hevra diaxivin ya jî müzakere dikin ya jî diyalogek navbera de aîliya da gava ku çê dibe aliyê ku nîşaneya niyeta baş nîşan dide ev ya dildar û dilsozê pêşxistina wê pêvajoyê ku em dibînin ji destpêkê heta vê demê tiştê ku hatine kirin gavê ku hatine avêtin ji bo bi awayekî erênî vê pêvajoyê bi encam bibe ji aliyê Birêz Öcalan van gava hatine avêtin. Lê wekî ku Birêz Uysal jî got bi rastî erê gava ku müzakere di navbera du aliya da tê kirin tu lüksa me kesê tune ku em bêjin na me viya neeciband û em ê dî ev ya bû sedemê destpêkirina şer û pêvajo xira bû bûya wê na lê belê hêvî bendewarî hene ku ev ya alîkî desthilat be jî alîkî dewlet be jî pêwîst e
gav wekê gaveke stratejîka domdar demdirêj were fikirî ne bawekî taktikî. Niha tiştê ku tê femkirin aliyê dewletê yani her çi qas dewlet Baxçelî em bêjin hinek tişta dibêje pêvajoyê zindî dike cana dixe rojevê wisa geş dike lêbelê di hal û tevger û nêzîkatiya dewlet Baxçelî de jî ev xuya dike ku taktikî tev digerin li gorî hevsengê li gorî hevsenga demê li gorî rewşa rojhilata navîn li gorî germbûn û sarbûna şer tev digerin lê dema me heye ne wisa dema me xelas gotina her dawez bigirin yani ji bo ku her du alî behevra em bêjin vê müzakereyê berdewam bikin pêwîst e hinekî bi ciddiyet û bi niyeta baş nêzîkbûn hebe eger ku ew hebe hevok dirêj e em ê beşa duyemî de ew lîste giring e em ê werin yekemîn ew belê berê temaşevanê hêja di beşa duyem de me hewl da ev çarşoveya se ku tê binavkirin ve çi wextê ber parlamentoyê navaroka wê çi be bi mêvarên xwe re me hewl da vê şîrove bikin di beşa duyem de jî piçek em ê ser şerê Amerîka û Îranê rawestin ji ber ku niha şer li vê de re gur bûye tesîrê çawa li Kurdên rojhilat bike piçek em ê vê bikolin bi mêvanê xwe re nav naberekê Kurd pêşê naberek em ê car de nevê de re bin.